مگوت اف پرسکه گرینگه ده بولتنا مایا ایرودا نتنیج بوم جبو وجی گرینگه اف چند روزن کرد پیرا مجول دبن من حسكر ایرو ام بهتر لسروی پرسه راوستن حسین عمر بر پرسه دیسکا روجاوا و سوری لتورا بدیا روداوی میوانی من که حسین بخیراتی سپاس دلبخون بلکیش هر کسی بهتر دوی مجاره دشوپینی مشترجی گلکی بله ما همو على گرینگه گلکی گرینگه دخوازم دست بی که بزنم که حسین چما شرع دوی دمیدا انا کسی بتنی دعوتی شامی کر دلبخون هناك تشتين اوبجكتيف هنا وهناك تشتي يعني خسرجي هنا ده واري اوبجكتيف ده روش لسوريا بشتي اريشال سر سويدا بشوي كي تايبات هناك روشا سياسي لسوريا هاتا غهرتن يعني رجيم جي افدست ثلاثه هيجي هف بيمانن و هرمي جي و انا دولتي جي حتى بيشا راستيه كي روش بشوي تاكا كسو تاكا دستلات و تاكا آلي و نافنديه كتند لسوريا يتر بريفاناتش زحمتها جبروها دري هدي تانا فكرنكو شوية وبوني بسر آليين سياسي وهزين هيدا هبئف تشتكي اوبجكتيف قشتية درباري سوريا تشتادي دستلاتا شامي نيازاوين نيتاوين نبحاكا درباري دانوستاندن لآلية بآلية كردرا يعني او زانيارينا امنا تهمتا بخشن نجي ام ببختيات كن زانيارينا اف دستلات جدما كيفاد ناف بروجيه كيدايا ناف هولا كيدايا كو چند كسي كرد چند كسايتي كرد كو هناكي جهه ريزيبن كو هناكي غوتنا وال ناف كردا يعني جهه ريزيبه بين فكشاندن برو شاميدا وهفديتن بين كرن فيجا يك خال بله سروي رفيجا خيايت خوازن دستي خوباوجنا هناك آليين سياسي جي وكا كو تيستكي بكن كا تو آلية سياسي دناف كردادا بتايبت اف هردو جنسري سركا جي انا كسهاتي هالبجارتن كا قالو و بتناخوا جي يك ريزيا كردي دور بكهوي وبتناخوا دانوستاندني بكي في دستلاتي رالينا نية الشرع تشيج في تقول يعني نية باكي تنا مثلا نية باكي نن يعني نباكبونا نيتي تشيا يكجي أرمانجي تشيا يكجي شرع بيويستكو أو سورتي كل سر هاتا سباندن بشتي إيريش وكومكوجيان كل سويدا بوي هناكي أو سورت بيج بيركرن والشونا ونا ناميكي بشينه بتايبت جواكانا في دولتي درا و از إتي دري خل سر بيكاتيان فتكم لسر آلين سياسي فتكم لسر جواكا سوريا فتكم جبوكو هناكي أو روبلا كل سربو أوبالكي مازن سفك بكي أف يكجي وأنا كسب بالسري خوا بتشامي باوريام داوي هري أكر وخوندن بفرمي وري شحمو داخوانيين بربرسين أنا كسي بربرس ديارة كو أكر وخوندن بفرمي ودواري بروتوكولي داجي بي حاضر كرن واتر روج وري دست نشان كرن هجمارا اندام شانده وري دست نشان كرن أو جوات ويل كودري ببي چقاسي ويل برخوا بخي وجرك أجنداويجي وري دست نشان كرن باوريام دا أكر أفبينا دست نشان كرن وأنا كسبت باشا برازيبونا آليين دن مثلا برازيبونا بيانك بيادي مظلوم عبدي مسدي بله أفجا أف برس جوا دفي وري كرن أو بهتر زعنن كاوي في بكن لنا علي أكرت الرأي متخوازي دباوريام دا هيج بينغافك بالسري خوا بيهف آهنجي وبيهف تيجهشتن وبيدا بشكرنا رولاد ناف آليين سياسي روج آوای كردستان دوي زرار بي ونا بالسود بي پشتی کنفرانس 26 نیسان 2025 دوزا كرد روشا سياسية ملتي كرد ويا تفقرا سياسي كتقوناغا كنودا جبو جارايا كي كرد حمو للسرهفن آليين سياسي برانيا هريبر أمكارن بيجن كودنجي هيا حمو ديك ريزيدنا هل وستا كوا ونيرينا كواي سياسي بروجي كواي سياسي هفبش هيا هفتيج هشتنا كردستاني نتهني آليين سياسي كردستاني رايا قشتيا كردستاني حمول بشتوايا سرپرشتيا كناف دولتيج آليه هناك هزن ناف دولتي خودي بيجه هيا جرك هرجع وكوري كرن جبو أفروش بهس كرن وبه پیش خستن وبه برو پیشتر نكو بينجاوك ورستاندن كو زرار لفيروش باشه جخوا برسك من يكجي أو بود زرار ويتشبه أجر أنا كسب تاني خبتش بله يعني بي
شاندا كل قامشلوت كونفرنس دات بو افكرن بله. ام فرضا بيجن انا كسب سري خود شو بله وزراري وسرداني تشب بله دل بخوین بری هر چی تگست خوازم شکره بیجم ما في انا کسی و هر آلیه کی سیاسیه گوچالاکی سیاسی جبکه و هر کمپونا جبکه و جوینا جبکه هوا که پرانسیب لی روشه که سیاسی هیت بیل بر جاوا وری گرتن یک جه امزانن اف یک ریزیا کد 26 نیسان ده هات پشتی 12 سالاج ناکوکی و دبندیه و خندق و هنا کریاری کو باورید ناف هزن سیاسی کردی ده تایبتی ناف انا کسی و پیاده ده گهاند بو صفره یعنی گهاند بو جیر صفره و کنفرانس باوری الخلق وکر و دریه کی نو وکر جبروها اکر بهف آهنگی اف بنگاوا هانه ورستاندن اکر هفدو نخنا صورت ده اکر دیمن نزلال به و اف بنگاو به آویتن دبا کو باندورکا نرینی لباوریت نافبرا بکاتین شانده ده که خالق دی دو تشت دوی اف انا کسل برچاوا بگره براستی یک جی نیت حکومت سوری دستلات سوری نپاکه لدانوستاندنه به تفگرا سیاسی ده خاله هری گرنگ دل بخوین پروژه که حکومت سوریش بو چاره سر کرنا پرسا کردو دوزا کردودان پیدان بمافه کردان نینا همو پینگاوه که وید استلاتی آویتنا حتی نهاج مرا نشان دادن بلگهانا یا ددوا هر آلیه کی کرد هر آلیه کی کرد یان کسا کی کرد بیر لوا بکه گوه اف دستلات پروژه کوي هيا ودان بمافي كردا بكي ومافي كردا بدي لي مشكله وينا بحسدير وبريفابريا خسر وك او دبيجي يعني هناك بشتباني ود بيجن او نتهند وهمه كده ليسكا سياسي جي نزانا وخد بستك وركي هر اليك فيك بكي خالد دوا دل بخوين جبلي اواكم گون نياز باكي دياره بشك هيد ناف كردادا بشك هيد ناف كرداده چه اول دروي تفگرا سياسي كردينا چه تاكا كس د ناف تفگرا سياسي كرديدا از نابجم ناف بارتيا كتنيدا يان انجمنه كده يان هفگرتنه كده د ناف هناك آلية سياسي ده بشك هيا وهمك بلافتك دبيجي نونرياتيا كرد ندوي شاندا هاديا نجمع في كسيا كو نونرياتيا ملتي كرد بس تشاندا قامش احتكار بك بلي شاندا كردي از شكرد بيجم وبزلالي دبيجم تاکا نونره روا جبو دوزا گله کرد جبو ملت کرد لروج آوای کردستان افشانده هایا هر کسی که بخوازه خدمت تفگرا سیاسی کرد و خدمت دوزا ملت کرد و سبا روج ملت کرد بکه دویل پشت به شانده ها به و دویل افشاند ببه جه باوریه و پشتوانیش باوری کرن و ببه روی سیاسی دوزا باشه تو دبیجی هر دانستاندنک بشامه رهبه دوی بریاویشان دا کردی با کو لقامش لغات آوا کرن یعنی پیاده با یعنی انا کسی با کی دبا برابد بیل در ویشان دی تف نگره دانوستاندن سر دوزا کردی دوی درگاویشان دی دوی لی انا کسی صبح چوشامه و وجه نرینا خوا لسر دوزا کردی با احمد شرع را بحث کر یعنی بهناک آلیه دی را بحث کر و گوتجی اف نرینا ام بیجن او نرینا ما یا هفوشه یامت کنفرانسی 26 نیسان دل سر هفکری و تاکا آلیجی ایکو ریکفتنا السروی بکه دانوستاندن السروی بکه و ریکفتنا امزه بکه او شانده هایا هیچ زرار نینا در ویوینا و باوری دناف آلیه کردی دا تیک بده و او دست کفتش 26 نیسانه و حتی نها کرداب دست خستنا و هیدی دناف تلهارا باش لیوگرا کردی بحثوی تیکرن ماله بری شاند بچه یعنی شاند انا کسی مبستم بری بچه شامه احتمالک هیا کو لیوگرا کردید نو آلین سیاسی نه شاند ندیاره و کنگی چه شاند ندیاره تو سوز بوی نانه هات یدانین هر که حتی وکم من هات زانن ام زانجی احمد شرع چند روزدی بری وینا نیویورک دچه موسکو بله و دچه موسکوش چه امریکا جیش بو مثلا یعنی اجندا وینا دیار ناکه کدبا اف یک ببی مثلا لیوگرا کردی دل بخوین گلکی گرنگا امد باوریام دشوا یک شاشی و کماسیه کو کنفرانسا 26 نیسان کتیه ده اف بو گلک لسکر یعنی دمک دریش خوارن حتی کاریبون سروی کنفرانسی لف کرن هاتن کنفرانسی ده چند ساعت ده گوتن افن ریناما و اف شاندوی شاندک جوری دست نشان کرن و جبر هفدو رابون تلی و گرک سیاسی چه نکرن و کنفرانسی گرک دسته یک هل بجارت بانه دسته یک سیاسی بلند قانونریا همو
پێکهاتە و ئالیەن سیاسی تێدا هەبانە ئەv لێڤەگەڕا هاانێ لێڤەگەڕەکە نیشتمانی کوردی بانە وەکە ئالیە سیاسی و دیپلوماسیدا سەرپەرشتیارێ vêşanda hebane ev şanda hanê weke komîteyeke danûstandinê û cîbcî kar bane. Ji bo ku niha ev şand siba herê Şamê û danûstandinê bike vegerê wê li kê vegerê divê herin General Mazlûm bibînin divê bi Serok Barzanî re danûstandinê bikin ji ber destê spî ê herî mezin dilvê hevkirinê de û gihandina Kurdan cem hev Serok Barzanî bû nayê veşartin hevna divê li partiyê xwe vegerin divê li partiyê xwe vegerin. Wextê sêwaneke siyasî hebe ev rê tê ji aliyê navxwe ve ev rê عنوان diyar dibe adres diyar dibe lêveger diyar alî amadane di vê lêvegerê ava bikin yanî aliyên siyasî berê li ser li hev kirbûn dil bixwîn berê li ser lêvegerê li hev dû kirbûn li dabeşî kirbûn li hev dû hijmar jî destnîsan kirbûn her yekî pişkavî çima ew çima xwe biryar di wê konferansê de nehate standin ku ev lêvegera hanê werê pesendkirin û werê berferehkirin bi mîkanîzmayeke û bibe lêvegereke cihê biryara siyasiya Rojavayê Kurdistanê ev yek ji rexnê min li ser wê konferansê rast. Bi Kurtî Hesên mesela ene kesê û çûna Şamê tu dibêjî eger çû û armancên konferansa Qamişlo birin Şamê tu dibêjî zerara bêtine. Belê û tiştekî dî dîl bixwîn divê ev şandego herê nameyekê bikêne yek ku take biryar cihê biryarê ev şanda hevbeşa دوارê protokolî de enekese karê tiştekî bike. Enekeset meselen karê vê şanda xwe tenê sê nûnerê enekesê meselen di nav şanda Kurdî hevbeş de hene karê ve her sê nûnera tenê bişîyenê. Li wir jî bêjin em beşekin ji vê şanda ha em hatine daxwaza vekirina derî şandê re dikin got danûstandin bibin. û nêrîna me zelal e û nivîsiye û berdest em karin danûstandê bikin. Karin tiştekî dî bikin. Ji bo wê namê bigihine Şamê ku leyîsk bi yekîtiya rêza Kurdî naykirin. Heta niha jî bi tirsî tu dibêjî lîstekek dê meselê de heye? Bêgoman siyaseta dil bixwîn xelk ne ewliya in. Xelk leyîskê bi te re dikin divê tu jî wa rezanibê leyîskê bike. Tu ştekî dî ev şanda ku herê karê yek ji endamê vê şanda hevbeş nav de nebe meselen. Şandeke ji enekesê ji derî vêna ev nûnerê me di nav vê şanda hada weke enekese naçine Şamê heta ku şand bi hev re herê. Yani ve her du şêweya jî enekese karê nameya xwe zelal bigihêne rêveberiya Şamê. û ez dîsa dibêjim bila kes enekesê tehf nede cihekî gozrar bi enekesê bibe. Enekese hêzeke niştiman perwer nûneratiya tevgereke siyasî resen got emrê wê nas zêdey 6 saliye bi hezara xort û genc û temen mezin û keç û kurê me jiyana xwe de terxan kirine cihê wê heqîqî û rastaqîn ew şandaha ew nêrîna hay hevbeşa divê werê parastin û her dest keftekî jî bibe ji enekesê re yan ji peyedê re yan ji Kurda re wê diriya wê şandê. Gelekî giring e zor zor spas û hêvî dikim aliyên ku van meselan bi rêve dibin û wê tevgerê dikin jî baş mesaj peyama te gihîşt be wan. Hesên Emer berpirsê dîska Rojava û Sûrî li Rûdawê zor spas Hesên. Gelekî spas.